Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran ajan sakalimat lamun ora dikirimi banjur balik berbes milik balik nang kuburan mangku tangan tetangisan Sholli wa salim dah iman Ahmadah Sholli wa salim dah iman Ahmadah wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada kepacu temenan